11. maj. Pređite na gozbu. Kušajte i vidite kako dobar je Jahve. Psalam 34:9. Onima koji kažu da nikada nisu okusili Božju slavu, kaže: već ste okusili mnoga njena predjela. Da li ste ikada pogledali u nebo? Da li vas je ikada neko zagrlio? Da li ste ikada sjedili i grijali se pored vatre? Jeste li ikada šetali šumom, sjedili pored jezera, a ljeti ležali i ljuljali se u ležaljci? Da li ste ikada popili svoje omiljeno piće na vrelini dana ili pojeli nešto izuzetno dobro? Svaka želja je ili pobožna ili izobličena privlačnost u slavu neba. Kažete da niste okusili Božju slavu. Ja kažem da jeste okusili predjela. Pređite na gozbu. Pređite na samog Boga. Vidjeli ste sjene, sad pogledajte stvarnost. Šetali ste okupani toplim sunčevim zrakama. Sada se okrenite i pogledajte direktno u sunce. Da, kroz zaštitnu leću evanđelja koja daje jasnu i oštru sliku. Čuli ste odjeke Božje slave svuda. Sad podesite srce na frekvenciju izvorne muzike. Najbolje mjesto gdje ćemo uštimati svoje srce je kod križa Isusa Krista. I mi smo promatrali slavu njegovu, slavu koju ima kao jedinorođenac od Oca, pun milosti i istine. Ivan 1:14. Ako želite najjasniji prikaz Božje slave, promatrajte Isusa u evanđeljima, a posebno križ. Ovo će vam izoštriti vid, podesiti srce i oživjeti čulo okusa, tako da ćete vidjeti, čuti i okusiti slavu jedinog Boga svuda. Zato ste stvoreni. Preklinjem vas, ne tračite život na sjene. Bog vas je stvorio da vidite i uživate u njegovoj slavi. Težite tome svim srcem i iznad svega. Okusili ste predjela. Sada pređite na pravu gozbu.